agus beag sun Samuel mar cha ach Grimlin is mar sin agus Conor Reid an Ard Mhacha raglan na mi hiiscana Ard Mhacha gimmers na gansa dúdarach sun. Frank Irwin Crow go díal agus an bhain technici mi Cairn Chuma mar sin tá deisian sa an Vertlar Park is snimig go háning le na chéile. Jamar Hall scuitach an siúlig agus tá Irwin Fevrú an sa rohar úntach ratha ag Ras McQuillan tóca sé peinte. Jamar Hall a bhúd sé Bob go háling ar an sanach níor a bhín pass bhfuil sé cimát a stiigi ge grúgan agus Paddy Burns haring eile a bhí an a chúil cúil asan ruirtíontach fad ag Paddy Burns. Sean, not really soccer no worship and jest, but a reach kind of incredible horse to Rory Grugan and Shaw. Aaron Lena pass on Gary Shear, Rinna Shade, Lurgan Lee Roja, August Jared Leshy come out of Sig. Fight Shig Paddy Burns the Carlo, August on Shin, Lesh on Prab Shin, Cushion Dalamalugger, Gaki and Dinya, August Craigs Nasta Saline Gone. Gwyn came out to get Heinig, August Cush came that Eve. Nish. Orders Dachanson to get Connor Turbot, which in the Varus Fitzgerald the Walkman. McBride, no McHugh. Schultach and Keane to get shoot, then the Hessian. On Larry Moore, Sucklushach and Tossig, Force Owen, Agassi Factor, Nashiga. Sheeran Sa, Agus Paul Towie Bay, Agus Sporsiga. Top Barna Leshon, winning Rafferty Maigh, Hootfe, Hennig, Agus Tom Buaicphointí, Factor and Rafferty. Colm Reap techt an is agus tá cón a scaide fé las mod a lína cúig féidir a stad agus tá Buaicphointí dun sco facht gan gapdain. Rá har a bheith browsach sin pass as isteach í níri hí misneach a tastáil agus bhí sé ge tá sé stigan ní críochna go hálan. Críochna go hálan fandige David Neary hí crógach agus scillan éanachtán. Yeah, Ton Card dog of the rain, Shofar, Hussig a kid, Click a Shraith, Barton Cookrig, Hardfall Mayo hin, but Lerig Shea, August Dover Shea, on Shaw knocked to go will on Skill, Ega, August Cook, Suckers of Isha, Creak Jen Sco, Louis and Krogach Shin, is far old Idrum A, but Bakomalesh, Vishinner Yaus. It no Shea, Nishtar Rahi is Tiggle or Slim of Rahan. Ryan O'Donoghue éit no sé chan iad a churcha tosig ní fá scríomh. Agus fágan sé fad gur mar sé chríochna sé Ard Mhacha héna 16, Mayo héna 16.